o job notification ongkha Teacher Recruitment Board Tripura TRBT Education School Department Government of Tripura ni bisingte je notification okhor kha o notification okhor mane derongkha 11/4/2022 tarikh no okhor mane o notification bisingte je lajaknai ongkhai special educator lajaknai te o special educator ni bagai sang online application khlaina thangkhe 7/4/2022 ni simi 5/5/2022 sarikni 4 PM jorana apply khlainai o job ni bagai je vacancy songkha UAT ni bagai 104 ta HC ni bagai 34 ta ST ni bagai 62 ta tongo te total 200 ta post tongo te rijak tongo PS category aro ex serviceman rokni rijak tongo te norok porainai laidi te o job na thangke sine main nango qualification ongkha 50% mark lagai graduation or post graduation pass khlaijaknai logio B.Ed khlaijaknai with B.Ed khlaijaknai ni sajak iro technology tanangnai Bengali or kokbro tanangnai te relaxation rijak tongo up to 5% SC ST ni bagai qualified relaxation rijak tongo te age limit ongkha up to 40 years te ST HC ni rokni bagai 5 years relaxation rijaknai loke dosa 323 ni bagai age relaxation iro sajak kwrai pay scale ongkha 20,475 taka rijaknai to friends omo ongkha jung je 5/5/2022 bisingo no online app khlaimani poraio 15 tarikh May mase 15 tarikh 2022 tarikh ni bisingo no jung select attested photocopy marksheet rok tilangoi borokni TRBT office to thangai document submit ma khlainai ni iro sai rijak tongo oboni ulakhe online process ni iro kisa rijak tongo test scanner image of latest passport size photograph ongkha 100K ni bisingo no upload ma khlainai test scanner image full signature of candidate ongkha 64 KB ni bisingo no tonai upload ma khlainai te iro kisa notes online process ni bagai notes rijak tongo boroni website rijak tongo te o website thangai norok apply khlaimanai te i notes no norok porainai laidi o job ni bagai norok apply khlaina thangkhe jara TTET 2019 ro fresh registration khlaijak rok aro registration khlaina nagi o user ID and password bai no norok login khlaiai apply khlaimanai ni sajak abni ulakhe te iro online process ni kisa topic rijak tongo te norok porainai laidi te obni ulakhe swngnai lainai importance event ongkha submission of online application ongkha 27 tarikh ni simi 5/5/2022 sarikni 4 PM jorano apply khlaimanai last date of ongkha 5/5/2022 sarikni 4 jora tei last date of payment of fees ni je payment last date ongkha 10 tarikh 5/5/2022 sarikni 4 PM jorano tei o job ni bagai je admit card downloading khlaimanai date ongkha 18 tarikh 5/5/2022 ni simi 23 tarikh 5/5/2022 jorana apply khlaimanai tei test ni bai je center ongkha Agartala no rijak te friends iro rijak tongo je already job khlai tongnai rok te borokni certificate ranangnai no objection certificate te obni lekhe iro selection method rijak tongo 150 mark ni 75 marks rana nangnai te SC ST rokni bagai 5% relaxation rijaknai te 5% relaxation ongkha 150 mark ni 68 lana nangnai ni sajak examination fees ongkha 300 taka ongkha unreserved category rokni bagai te 200 taka ongkha SC ST PS category rokni bagai to friends norok nugui mankha na je special educator teacher lajaknai ni je job ni notification omo hai job ni notification naina bagai haste ni job channel no subscribe khlai tondi hinai tei support khlai di hinai norok jotono khabai kaijago jotono hambai।